kratko pitanje. Pošto ste vi i narodni poslanik, između ostalog, pre neki dan na onom incidentu, koliko sam video, tamo je Zlatibor Lončar, poznat kao doktor Smrt, napao nekog od poslanika opozicije. Da, to si je pričao, ja to nisam vidio, ne zaklanjala. Da, nije to pitanje. Pitanje je da li ste upoznati s tim da postoje izjave najmanje dva svedoka, onog Milenkovića Bagzija i još jednog, kod sudije Nate Mesarević, i da je on ubio onog Božovića, svedoka protiv Dušana Spasovića Šiptera, da je dobio stan u Sarajevskoj Trosovo nedelju dana posle toga, čiji je prethodni vlasnik bila žena Srećka Kalinića iz Zemunskog klana, da je zbog toga i zbog učešća u ekipi koja je ubila Đinđića, da je nagrađen mesto ministra zdravlja, sa koje je mogao masovno da ubija i odgovoran je za smrt najmanje 30.000 ljudi, okrivljujući koronu. A sad je po gradaciji zločina, sad će da pređe na milione preko Svetske zdravstvene organizacije. Ne znam, gledajte, zaista, čuo sam za sve te priče, ne znam, javna tajna. Tako da ostavimo to pričama, da li su tačni, da li nisu, ovaj režim treba smeniti, to je jedino što... To da, ali to je najlakše meta, jer ubistvo je u svakoj zemlji u svetu krivično delo za koje mora da se odgovara. A on je nekažnjeni za masovno ubistvo i sad za genocid. A gledajte, ja sam pravnik i naučio sam da bez dokaza ne iznosim neke tvrde. Pa za nije dokaz izjava dva svedoka? Imam u telefonu da vam pokažem ako treba deo zapisnika kod Nate Mesarević. Mogu da svedočim da ste vi pobili 3 ljudi danas, pa se to je lažno svedočenje. Kod Nate Mesarević ima izjava Bagzijeva da je... I kako je ubio? Znam da čuo sam mnogo priča, ali kažem, bez elemenata konkretnih ja ne mogu da iznosim, nemate su tu. Ništa. Nemam nikakvih simpatija prema dotičnom, ali prosto. Hvala. Hvala.